بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mga uripan wa Allah, mga bangsa mi, mga Muslim na si tano mapapadalam saging kaiya kapangad itano saging kai at-tauhid. Si kumya nga una na ka pangadian tano agyang kuto kay importante o at-tauhid na gusto kalbihan ang mapapadalman. Imanto na ayap man magantano sa mapuntok usayan naging kai apturon ala ilaha illallah. Mga urip no Allah naging kaiya la ilaha illallah nagi ipturon kalimatut tauhid. Giya ipturon kalimatut tauhid. Naging kaiya la ilaha illallah. Naging kaiya la ilaha illallah na isusugu Allah so kapag nadasaya o urip no Allah. Wajib na paliugat agyang kuto kapag nadanyanon aguso kapang nalanyanon. Ay katur Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran naging kutuatigian fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sabutang ka tigu Allah kanalang ka hey Muhammad paganadang ka amataan ada atitu simbaan inuntas wallah nagupang ni kasarila si ikwallah si ku mga dusang ka. Mga urip no Allah na kaya sabutan tano aging kaiya la ilaha illallah na paturay din akapaganada tanuron. Di ka pekadakwa. Di ka pekadakwa sa ayamanan yan natika miya bisya ko di na nganisan miya ketembengan reka kapaturay na ay pagisa ko uripun wallah aging kai kapaganadan niya si iku la ilaha illallah. Lagi ayamanan ni na may tumayto na ditano di mga di saging kai social media ka bakalukalo nas kanu kiuuntod ko mga darpa iyo apusar saging kaiya mga dataray kasangkapan Facebook di ka di makapangadi nagu keknal ka susab daw sayan mapapadalma ilmo saging kaiya la ilaha illallah na kapamu ka sa isa kataksilan na nagu ayam anan yan na ang kami niyo di kidawa miya maganad saging kaiya amanan yan na agama nabatano malay ilmo ugaid na subsebut tano si iku agama tano agama Islam na iprampayami si iku amanan yan na mga pagtaw ka kalo-kalo nakasabutaniran nagukasabutaniran so amanan na agamiran pagumanumanan wallah so mga ilmo tano saging kaiya agama so Allah iya amanan yan na di mang do si iku ilmo apakang kaya guna. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala nakasabutan tanuto aging kaya la ilaha illallah na wajib paturay din kupitang gisaan iya manan yan nakapaganadan yan mama sa bubay kay giimal hikmaw Allah si iku kiadnan yan si iku urip niyan miya sebending tan waging kuto ikapito ikapito kapak lalabiw la ilaha illallah ka importante na naging kuto ay hikmah sa kaya na wallah kung mga jino kung mga manusia naging kutuwa tauhid haging na so la ilaha illallah na anto na imana haging kaya la ilaha illallah anto na imana haging kaya la ilaha illallah ay amana haging kaya la ilaha illallah na la ma'buda bihaqqin illallah la ma'buda bihaqqin illallah da atitu wasimbaan inunta so Allah subhanahu wa ta'ala da asimbaan benar da asimbaan atitu inunta so Allah subhanahu wa ta'ala
Gina ni makna la ilaha illallah paratian ka nagu pangin benar naka adin atitu simban nuntas wallah subhanahu wa ta'ala. Pangin benar naka nagu tanto naka amataan ada apatut asimbaan inuntaskan yana Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu so kinggulalan naka kumanga suguan na matatagun. Kinggulalan naka kumana la ilaha illallah. Gina ni amanan yan na makna la ilaha illallah asimbaan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ayamanan yan na itaplak suka panakuto. Simbaan sa Allah na peradaan su kisakuton si ikwallah gina ni makna la ilaha illallah. Gina ni makna la ilaha illallah apaturay suka sabutan kaun. Wajib suka paganadang kaun. Naging kaya la ilaha illallah na adna mga rukun yan. Adna mga rukun yan mga bangsa mga urip ni Allah. Apatut din so ayamanan yan na kapakatindigon o kapakamuayanaon o tao adin yan diteruon so la ilaha illallah. Naging kaya mga rukun o la ilaha illallah na dutiman. Dutiman naging kaya mga rukun o la ilaha illallah. Pag na rukun yan, naging kutuwa nafyun. Naging kutuwa nafyun. Ay mana nafyun na naging kutuwa kay girong ka sa la ilaha na piyaka da ka aging kutuwa lang unap simbaan. Da asimbaan, da apsimbaan. Da akatuhanan, da simbaan. Isbatun, ikadua rukun la ilaha illallah naging kutuwa isbat. Kaya tantuang ka sa gingot wa kegirong ka sa illallah na tiantong ka asubusu Allah ititup simbaan. Mana niyan na piyaka da ka sulangunut simbaan. Urian yan na tiantong ka asubusu Allah isay sa simbaan. Gina ni rukn aging kaya la ilaha illallah. Kinanglan na tawa di niya tero naging la ilaha illallah kaparati naging la ilaha illallah na mapakamu niya naging kanaduti manarukon. So lang uno mga katuhanan ape ito na kelas ini napsimbaan na pekadaan ka sa mana niya na da abnar da atitud simbaan urian yan tentu ka subus wallah illallah subus wallahi ayamanan niya na simbaan subus wallah ayamanan niya na simbaan. Mga urip ni Allah naginan so makna la ilaha illallah simbaan sa Allah peradaan so langon mga kapanakot to pagungkir so tagut urian yan na ayabu simbaan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naging kaya la ilaha illallah na aya kapakang gininaguna si iku muslim urip ni Allah muslim na minggulan yan naging kaiyamanan yan na minggulan yan naging kaiyamanan yan na ultiman pagaluintan. Paganero naging kutuwa amay katukawan yan sumaanan yan. Ayamanan yan na katukawan ka sumaan na la ilaha illallah. Maanad ka paganad ka sumaan na la ilaha illallah. Miya aluitan waging kutama na la ilaha illallah ayamanan yan na ito nakasi kupyaganakan upus uka lagu perhatian naka mataan adid na titu akapapatutan si iku simba inuntas wallah subhanahu wa ta'ala. Gina ni ayamanan yan na maanaw la ilaha illallah. Gina ni maanaw la ilaha illallah. Gadwa na so kinggulalan naka si ko yam anan yan na mapapadalam asuguan ko la ilaha illallah. Yung kutuwa mapatutuntutan raka la ilaha illallah na inggulalan ka yung kutuwa simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na yatutuntutan raka la ilaha illallah na simba rasulullah sa pagkadaan na konso kisakuton kon.
pagungkir na kasulangon wa maanan simba na salakang ku Allah. Gina ni kapakangkir kaaguna la ilaha illallah kendalan ka sumaanan yan raksi penggulalan ka sumatatagu na suguan. Na upama kadi minggulalan aging ka iya mi alitan wa dua timan pama kadi minggulalan no urip wallah napi dinya dikimbayukan ku la ilaha illallah amay kaayam anan yan na dinya bupaganad na gudinyan minggulalan aging ko to mapapadalam amaana si ku la ilaha illallah. Lagi pa mo mga munafik isiyan mo yang dia diterang la ilaha illallah si pumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ugaid na amanan yan na dikiran mapapadalam agyan ko to amana la ilaha illallah diran ipanggulalan sumatatagun asubuan agito so kapakay sa aku Allah kasimbo aku Allah na ukong kirasi ko amanan yan mga tagut kung kirasi ko tagut ka matatago kira agyan ko ta kufrun nifaq mga urip no Allah na patut ko muslim kasabutan niya na ya aging kai anda datara iya bandingan kagi adno to sabed ap kenegtan wigira ko mga petano mga tunganay tano mga seringan tano mga ditano mi pagingdatan no ay manan yan na tatangkad niyan tatangkap niyan ay manan yan na pagkanggiro na guna so yun yang katero ako la ilaha illallah ugay na igid apigilan kasukaw yagiyan na maadaon so maana la ilaha illallah kadini di simba sikul di penambayang ini simba insu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gi'i amanan yan na patut kasabutan tanwa ya mga bangsa mi kaan tano maparuli agyan ko to mapapadalam aunga uwi katero ako la ilaha illallah. Imbalas wallah si ikum mga tao mga muwahidun. Mialitan no si ikum yaw na agyan ko to aso tao apetay si iku tauhid na sekanian na tao si iku surga. Sa tao matay si iku tauhid pakadanya suka panako to si iku Allah na apia penmiyakan galbak sa mga dusa dusa dan yan mataubat ugaid na manan yan na kana mga dusa kana ba pagkabaruba ko kababali nila muslim na pagkasulod si iku surga pagkasulod si iku surga kapakay manut kapakay ito ay mapunggululan sa along na mauri na irila unwala ang tadusan yan udi na yaman ay siksa unwala agyan kutuam yan dusan yan urian yan akurian na pagkasulod ko surga ginan sa mga tao mga muwahidun ginan sa mga tao mga muwahidun ingugulalan nila sa la ilaha illallah mga tao miyatay siran si iku la ilaha illallah na kinanglan na si urip no Allah na kasabutan niya na ya pakan dudungur kano so mano salam akan lilinta da kapipya ginawa panglinta amang bagyan niyo skano nagus kami sa mga pamilya niyo nagus mga pamilya ni piskintan Allah sa mapia kambubulawasan ilidastan Allah sa ging kaiya mga panyakit ami sa samblay nagusiapan tanurun wallah mga urip no Allah pakan dudungur kano so salamakan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.